O batla setlhabelo ba dikgaruru tša bong go bala le tshegofatso pule ba tlhole ba gopolwa nakong ya go thakgolwa lesolo la matšatši a 16 la go ba kgatlhanong le tlaišo ya bana le basadi ka Soweto Gauteng. Bjalo ka matsapa a mmušo a go oketša batšeakarolo phareleng ye, lesolo la lenyaga le itshemile go kgwekgwe yeo e rego khuluma ntota e rang gore banna ba bolele se e le ka maikemišetšo a gore banna ba ntšhesa mafahleng a bona ka ga ditlaišo tša bong le ditlhotlho tše dingwe. Tona Kgolo Panyaza Lesufi o gopoditše batlamoletlong gore ba be ngatana e tee ka mehla le mehla go lwantwa kgatlhanong le leuba le la bobedi. Lesufi o re mmušo wa gabo o ya go bea šedi ya bona go matlafatšeng basadi ka lefapeng la ekonomi. The only way we can empower people to fight against these monsters is to adhere to the theme of this year's 16 days of activism, that you need to empower women economically so that they can stand on their own. Ka KwaZulu-Natal, mmušo wa province o hlolo o ipiletša go setšhaba kudu banna go etapele ntwa ya go ba kgatlhanong le dikgaruru tša bana le basadi. Selete sa Umlazi le Inanda di begile palo ya godimo ya melato ya polao le go kata ka Afrika Borwa ka melato e 95 ya polao le 54 ya go kata magareng ga Julae le Setemere lenyaga. If we blame the police or we blame the prosecution, people are still going to, perpetrators are still going to go scot-free, because you're not putting the blame where it should be, to the perpetrators. Go bile le boipiletšo go batša setlhabelo ba ditlaišo tša bong go šomiša disentara tša thutuzela tšeo di hwetšagalago maokelong le diteišene tša maphodisa.